nice. Very nice. In Zimbabwe. Zimbabwe akaifunye. Kunganikeza umuntu yakhe. Is 6 months ejele. What? Yamazi lo muntu lo. When I left Boni yakithi. So what? Why nimtshela South Africa ukuthi movie lo. I sorry for that. Qolisani kuye. Ukuthi la uyangicasu. Madoda kasebenzi. Udlala ngetalent. Why we talent to the moon? Naturally talent from God. How man? I want to mnyama kanjani. It's a good talent. How? Ngihambe balungu nemakhishini ngane. Ayifuna umsebenzi wokudlala lengane zabelungu. Uyawuthola. Kanjani mkhulu? Uyabona mayidlala lengane yomlungu. Edlala isingane yomlungu. Ungambheka phesini la ubona umunyama lo. Ukuthi kusebusuku. Kuhle kulale wanje. Hayi khona. Africa kumnandi. I love Africa. Very well. Why uthanda Africa? Senkene something. What something? Experience. What experience? Senkhuluma 17 languages. 17 languages. Yebo. South Africa kule how many languages? South Africa kule 11 languages. 11 languages. Yeah. Bayazwana laba bantu. Kuyazwana lokho ngabantu. Awutshele la. Ifumsuthu. Lo Mzulu. Ezala umntwana. Umntwana la kuthiwa yini? Isuzu. Yeah, Isuzu. Yes. Very nice. Awutshele Ifumvenda. lo mthangane. Ezala umntwana. Umntwana la kuthiwa yini? Iventure. Yes. It's a venture. Inabafundileyo. Umuntu ofileyo ngesilungu bathi yini? Sleep wire. Akufunga. Hi, very nice. Isizulu yasazi. This is Zulu clear. And now Thank you. awuntshele la. Ufuna untshele inyamazana ezimbili ehlala emazini ozaziyo ngesizulu. Ezi2. One. Kule ngwenya. Two. Neyinye ingwenya. Uthathu what? Uyawujika umbuzo. Awuntshele inyamazana ezintathu ezehlukeneyo ozaziyo ngesizulu. Ezi3. Yes. Kunenkomo, nomfazi wayo nomntanayo. Wena. Lapha sikhala inyamazana ezehlukeneyo. Totally man. Wena ngumfazi nendoda siyafana. Ande ngumfazi yanqelise inye. Awuthanda bafana bami. Niyaphila. Hawu. Uyazi lapha nginombuzo. Umuntu nomfowabo. Niyazana. Ububi benu buyahambela. Very nice. Right. Hey, bakabani. Zoninda. 20 rand ITVT. 20 rand ITVT yobukendi nabantwana. Ngele pastor abantu ababa. Ngona manje siyabonga, thank you very much. Hayi bana. What? Bana kutshela. Ngile problem. Indaba. Madoda, mina government ye South Africa ingasithi permit eZimbabwe kangibuye. Bathi xenophobia eZimbabwe kangibuye. Bathi siyashaywa eZimbabwe kangibuye. Abantwana bekhona bahleshela. Abamama bahleshela. All of them. Nice dressing. Yes. Nice hairstyle. Hayi uyabona manje. Mase likhuluma ngestyle yantasu. Madoda, vele mina umfazi ole wiki angimtrust. Osisi mama wiki ngamatsotsi. Osisi mama wiki. Otsotsi. Awuqinisile baba. Yeah. Bafana bekhona lithanda ukwetshela. Lina bafana lithanda ukweshela. Ningabotshela abafazi bama wiki. Umfazi we-wiki is very dangerous. Phela umfazi we-wiki uyamshela kabili. Udliwe kabili. Uyamshela ne-wiki. Right. Engakhumula i-wiki. Sumshela njalo bantu. Kunjani mntanami? Funa i-DPT. Hamba kunika ubhuti lapha mahala. Hamba kubhuti lapha kunike mahala. Abantwana siyabathanda. Yibo omama bakusasa. Omama bakusasa. Namasela kusasa. Hayi uyabhadala lokho. Akuyabhadala. Imali yonke le ibingeyenu isingeyethu. Very nice. Uyazi ma-South Africans niyanimangala. Ma-South Africans liyasimangasa. Nithi amakhwerekhwere aliwafuni. Kodwa liyasibhadala. Umuntu awumfuni kodwa uyabhadala. Abafazi badla mnandi. Yabo baba ihembe 1900. Abafazi badla mnandi. Awu mama nidla mnandi chef. Umfazi wakhona ukume emnyango we-KFC 3 hours. 10 hours. I-security ayinandaba nayo. Abambuzi lutho. Wena umuntu ongubaba ungama 2 minutes laphana uzwa nge-security. Ye baba. Amakhamera asaboni kahle. Wow. Hello mfana wao. Alright. Ngapha umubi, ngapha phezulu. Funa ukubonakala. Uyazi abafazi balesi. Oh mama
lesbian. Oh, mama lesbian. For sure. So we can you umuntu. Ngapha mama. Siyabonga. Steps. Uyazi why isitho njani? Uyabona utrade lo. Ongeva umntwana lo. Ongeva umntwana lo. Umntwana lo mayithethela phambili. Naye lo ke landele umntwana. Siyabamba la. Siyabamba. Hawu baba. Dayisamayi. Wamlobona umfazi wamayi. Iba bafana laba besakhula laba. Eklasini utitshe ngambuza. When you grow up, what do you want to be? I want to be a pilot. So ngiyakutanda mfana wami. Hayi usmart. Hayi usmart. Very smart. Uyabona ihembe inhle. Ubude. Engathi ivisco. For sure. Ususeduze ikhetheni mntaka mama. Njani sibonga. Oh. Yaphila ntoni? Support. Awule choice. Amfa sokomuhle. Awule choice. What do you see? Usisi kana choice. Kodwa nami ngiyajabula. Ujabuliswa yini? Ngoba sengiyindoda. Indoda. Asengiyindoda nami. Asengiyindoda. Wenzeni? Ngoba sengivukelwa. Yeah? Sengivukelwa. Wena. Labantwana. Hayi senginomfazi mina sengivukele emphekela. Very nice. What's up, Fana? Boy. What's up, Fana? Kichima. Wazothatha kumalume. Yeah. Yabathanda abafana. Abafana. Waza ngapha mfana wami. Sike sidlale lo boy. Ubathandelana abafana. Abantwana nyabathanda. Uyabathanda. Thanda ukudlala Ubathandelana. Abantwana nyabathanda. Uyabathanda. Asidlale lo mntwana. Yes nana. Futheki. Bheke nunu. Yeah. Indawo ifanayo yonke. Amkuku yonke yafana. Ungayethoilet ngeke ujike emkhukhwini wakho. Uyalahleka. Imkhukhu iyafana yonke. So eDipsloot bale strategy entsha. Mawumutsha eDipsloot uhlala emkhukhwini uyabophela intambo lapho ohlala khona. Mawususiya etoilet uyadonsa intambo uthi uyongena etoilet. Yabona manje. Mawusuphuma etoilet uyayilandela njalo. iDipsloot liya. Lapha siyalithatha. Ngikathi shonga nje ngithi. Leya so show ngani ba. Lawa ngama highlight. Lapha kufana neromance. Siyakubamba sesubuyeka bayakubona abanye phambili. Don't expect no. Madoda lijabule. Namhlanje silibisela amantombazane eduze. Lapha abafazi abahle. Khulumani nabo yithi. Nani bomama babelishela babalinga yayo. Umama yayo. Kuba ngathi akuthanda phuma usungena la ekhaya. Yes, mama nyabathanda. Omama nyabathanda kahle. Phela umama bakoma 4-5 and above. Abakoma umuntu ohead. Akoma 4 and above. Mama yakoma ebhutsha ukuthi athole isitheko mahala. Akoma taxi ukuthi agibele mahala. Akoma pick and pay ukuthi athole grocery mahala. Akoma lakithi la ukuthi abuke mahala. Ntomdala kathengiselwa. Uyobuka labazukulu. Kulabo abazukulu. Abathana unabo. Bayifo. Ungathengisi uyobuka nabo. Siyabonga tata. Uyazi why sikunikeza iTV le? Akula size yakho lapha. Yes. Nabantu bekhona nyabathanda ubathathelana ngoba nje mbhekisa lokuBhayibheli amagama bakhona ngaqala lapha Jesu sibuye kuSimon Peter sibuye kuNoah sibuye kuJohn the Baptist sibuye kuMary Magdalene sibuye kumdala uSathane anhlala emkhukhwini mina umkhukhu asondlo lokya umkhukhu ufana nepastor uyabulinde something
DP kodwa ungazibona usupenda umkhukhu awusayindawo benda umkhukhu bafana awusayindawo hayi ukuthi sijayele emakhishini lapho esihlala khona kuba Norwood sihlala ku 18 rooms 7 i15 is empty masivuke ebuseni sivukisana ngamafoni good morning how was your night hayi wena lobo kama flat in the deep snoot let's go yamkhula abantu bagara bamzalitsela umkhuhlane osukeja abantu wethu hayi nationwide umkhuhlane we-AIDS mkhula uyabona i-AIDS aluba yabuyisa emateksini sasiyeka aluba yabuyisa epapeni sasiyeka aluba yabuyisa etwaleni sasiyeka kodwa lapho yabuyela khona bangani bami akuyekendeki hayi laphana uyavuma Hello banawa. Uright banawa. Asiyabonga. Yeah. Lapha silombuzo la. Awuntshele bana wami. Ukhona umuntu ongumfazi oke wazibona enqunu ngenxa yakho. Wasale ngaqoka ngendlini yakho ngenxa yakho. So la ukhona okuphazayo. Ufone back. Eyibambi ifoni yakho. Abafazi balesibili. Awu mama balesibili. Kambe sho badala ngembuzi. Kambe sho bangara mustalele etsalatheni la. Urelaxile. Uphuza cold drink ebantwini nama ubuka ama video. Oh Chuck Norris. Ubususizino kwemnyango. Usuku umuntu uyafuna uthole so. Asimkhula. Mina mangezwa ukuthi udade wethu. Umntwana akithi. Uqoma umfana lo. Wabubi bakhe lobo. Mangizona ngizidlela amandla kababa. Awona mfana lobububi bubuhlungu alubuhlalo sesibhedlela. Mana sikuzame. La uthenga icold drink. Uyazi cold drink. Siyabonga bana. Haya simthalele ngapha. Akufani nokuhlala. Very nice. Ya uthenga cold drink. Thenga icold drink. Ungathenga imbamba. Yeah. So kuthiwa umkhulu abanceda ama street kids so. Hi, very nice. Awuselamunye. Any bias? Ora TV. Hayi into nazi bangani bami. Ngicela wonke umuntu othenga i-DVD lana. Kunama phone number 33 ku DVD yakho. Exactly. Every time 8 kusiya ku9. Ontambama. Sine happy hour. Happy hours ikanjani? Sinikeza 2 jokes per customer. Mahala bathu baba. Wena into yenza uyabhaza usend please call. Siyakufona babes unikeza ama jokes amabili mahala. Kodwa ungabhaza ngo10 kusiya ku11. Ifoni ngasibani. Hayi. Thina abanye sishadile. Siyabe sesibhizi. Siyabe sesichayiwewe bathu baba. Yes. Hey, wajabula mama uyayazi wewe. Yeah, lapha silizwisa izinto abalifihlela zona kuma TV. Amkhula. Ingakhothi lapha libuka amakwelekwe. From Zimbabwe si. Usadhelele. Salo libuka ama millionaire. Multi-millionaire. Ngoba wonke umuntu obuye eZimbabwe millionaire. Ngoba iChampions Sikala ku 1 million bathu abana. Yeah. Last week beseka eZimbabwe. Sisiyabona ubaba uNgasi. Sisiyamphosela. Sesikhuluma isuthu. Kibathu kiyababona. Yeah. No chance at all. Lapha sikulibisela emasikweni. Emasikweni. Kudala kwethu. Dala bekumnandi. Yeah. Kudala besilala sonke sinayi. Yeah. Haya kwegoli. Haya kwegoli. Mfazi ulale egqokile. Unomfazi ulale egqoka into ezinene. Ulale egqoka ama-socks. Ama-socks. Afaka i-skin tie. Afaka i-jean. Afaka i-jean. Awuningi man. Hey buya wena. Inkomo siyani, imbuzi siyani. Umuntu engelusa nayo kuphi? Hey malume. Wena Mataritsha wena. Uzona futhi wena. Mataritsha. Wena Mataritsha. Yasiwelusa lo muntu nje so endlini uyahla ntambama uyahla. Kodwa ukwelusa sigangeni uthonelele. Ngeke kungene mina lo. Ngeke. Mataritsha. Yebo nafana. Yini? Akusigama lapho. Akusigama lapho. Igama lami. Ngiyelusa ngiyi-1 manje inkomo ziyali imbuzi ziyali. Sengihamba double line. Hayi ngibisa malume ngibisa Mataritsha. Akuyafana igama ngelakho manje. Aseluse sonke sitha sonke. Hawu, sitha sonke. Hawu.
Ngicela uhloniphe. Hawu, ngiyakuhlonipha kodwa Sala mama wakho mina. akuthola utho lokumele sihle sonke, sisebenze sonke. Imbuzi ngezakho, inkomo ngezami. Lele mbuzi, lele inkomo kimi. Hawu, kanti ungenwe yini kanti? Wena mfana. Hayi, ungayenzi lento leni. Hawu. Zwana into esengiyenza la. Uyabona mina ngumuntu omdala into zokwelusa lezi hayi. Uzakwenzani maungasebenzi? Ngimtshela umama ukuthi into zokwelusa nje no. Mina ngimtshela uyatshelwa nguwe, wathi ubhuti wakhe wena. Tshele wena. Hayi, Mina ngumntwana. umsebenzi zokwelusa inkomo unzima lo. Alo asomsebenzi. Abanye abantu baye eGoli, abanye baye eBritain, abanye baye eMalawi. Hayi Malawi hayi. Abanye baye eMozambique. Abanye baye hayi Zimbabwe hayi. Hayi Zimbabwe no. I know. Bele Zimbabwe ayisela mali. Ayisela mali. Any mali yathenga. Any mali yathenga. Lobe Kenya iyathenga. Hayi very nice. Currency. Very nice. Kodwa zona malume, kule ndaba efuna siyixoxe. Indaba. Uyabona mase ukhulume ngeGoli, kumele sikhulume ngeGoli. Uyazi mfana meGoli ngizokuthiwa abantu bahleli mnandi. Abantu badla mahala. Njengoba gibela imoto mahala. Ambula amaquantum. Ungabona udriver wetaxi ekhomba phezulu. Yena taxi. Ya imahala. Mahala. Hayi eGoli. Ungabona ekhomba phansi, bambe emuva. Ya. Segoli. Abantu eGoli badla. Abatshali chef. Manje mfana wami senze njani? Zwana ngutshele la. Wena thatha ukuzimbuzi lokho. Uye kuchika ubhekise le damu lapho esiphuza khona. Mina ngizothatha inkomo lezi, ngesishiya phezulu le emadleleni aluhlaza. Siyohlangana esihlahleni esikhulu lapha. Hayi right mfana wami. Ngiyabuya manje. Ah alright. Ngiyabuya manje. So mina ngizathatha inkomo, wena uthatha imbuzi. Exactly. Alright mfana wami. Uhambe nazo. Okay. Ungalashi. Siyohlangana lapha esihlahleni. Enkhathini zabantu siyabulawa ngabantu. Uyazi ngapha kasivuka. Hayi siyazama. Ngamashona abantu uyamira. Ya unomira. So wena mbuzi, mina nkomo. Exactly. Okay mfana wami. Siyahlangana esihlahleni. Ungabi late. Okay. Siyasixoxa ngeGoli. Alright mfana wami. So mthala wami. Very nice. Bona. Hayo. Hey madoda. Hayi impilo ekhaya izima le. Long time. Abanye khona babuya nama quantum, abanye babuya le something. Ngalo eselusana nenkomo nembuzi. Ha? Hayi. Ha? Inde. Ah. Orange. Hey. Nepha umuntu uthiwe lapha. Wesikhathi uyathi orange kathi ibhomba. Okuyinto ukuthaye ngapha ukuthiye ngapha. Ngoba le into iqhakathekile le. Mawungasela ngapha suyiplain flower. Orange. Kupha kumzukulu wakhe. Kuhambele embuza kubona manje umuntu elidle one time le. Ha malume. Uphilo mdala athi siyahlangana esihlahleni. Malume. Yabona into engasifuniyo. Kuloku memezana. Lapha emakhaya ngaki orange. Alela so orange. Lapha kule something. Be prepared lapha. Leli orange leli. Amphuphi yilo le. Ayilo. Adela lidliwa kafeya yilo le. Malume. Akele. Ayikho. Yeke umuntu ungabizela umuntu orange. Yeah. Ngapha. Hey orange. Uyayibona imsholo. Orange malume. Orange. Hawu la uyalibona. Ngeke ngalibona. Hayi orange. Uyaphi lokho kuyi? Hayi nami ngilibone khona lapho. Orange. Kuwe simotweni lesizidalayo. Lesizidala sibuye khona. Lona livuthiwe. Orange. Hayi right. Uyabona maseli nje liyadleka. Ilona ngalidleki. Indaba. Yikho lokho kuthiwa hygiene. Hygiene. Maseli nje seliphase le lodging. Alisadleki. Hayi lona livuthiwe. Alivuthiwe. Uyabona into le mawungayidla mzukulu. Ungaqeda 1 week lokhu ne energy. Hayi mina ngisho into zokudoba. Angisho into zokudoba. Hayi bengithi nami bengithi ngeke ngikhulume mfana wami. Wena wakhuluma ngento lahliwe. Into omdala kumele ngadobe. Orange. Doba ngoba abantwana.
orange. Ah, lona li right. Hayi malume. Ngabona ukuthi chaya chaya yakugcina lisibamuncu. Ngiyeka. Orange. Ah, lona li phuthiwe. Aliphuthiwe. Ah, very nice. Natural. Natural. 100%. Juicy. Juicy. Ngizabethi juicy. Hayi, very nice. Bakhuluma ngakho. Orange. Malume singabantu abadala. Singabantu abadala. Abantu abadala kakhulu. Abantu abadala. Orange. Orange. Uyabona ngomthetho. Kumele into lesingabi lendaba la. Yeah. Siqoqe ngezinye izinto. Uyabona manje. Ngoba into elahliweyo. Into elahliweyo abantu abadala bangaxoxa ngayo. Kuyawuze ungathi siyayifuna. Very nice. Malume. What? Uyabazi laba bakamkhize phezulu lapha. Laba bale solar energy. Abale solar energy. Solar energy. Thank you. Izolo kusiyafika khona. Thole kudlala ibhola ku TV. Ibhola Udlala ziphi? le team lehluphayo le. Yama million yakuthi yini? Bathi India win a million. Orlando Pirates. Very nice. Kunomfana odlalela iOrlando. iOrlando. Abathi ngumsiphiwe Mshabalala. Siphiwe Mshabalala. Akayenzi. Malume usuke center. Le bhola. Attack. Opposition. Ibhola le-orange kwami. Orange lithi lapho. Uyabona mzukulwane, inkomo nembuzi kuyalahleka. Singabuloke sikhuluma ngelokho nge-orange. Kuyahluka. Ngangcono wena uyobheka imbuzi, nami ngiyobheka inkomo. Siyana ne-orange. Kuyahlupa lo. Singabantu abadala. Masingadobha lapha kuqhamuka abantu. Laba betshela abantu. So mzukulwane embuzini mina ngiyobheka inkomo zakhe. Sure man. Very nice. Hayi, very nice. Orange. Yeah. So when you touch imbuzi mina inkomo. Yeah. Okay mzukulwane. Sure man. All right. Okay. Umalume uyahlanya. Ngathi honest. Hayi unjwayela kahle. Umzulu wami uyahlanya lokho. Bona ngani mina ngebhasi. Mana ngibuyele nge-reverse bakubona isiphundu kuyabe kusithi umalume uya. Hawu unjwayela kahle. Ngimethambele. Nami mana ngivuyela ngangemuva. Umalume mayethi uthi umzukulu uyale. Allo, kolo. Ya, mana ngitshayile wani. Yeah. Hayi fana miqinisoli. Hayi qinisolishi. Kuyinto siyakufuna lo. Bona mzukulu utheni nje Kufika abanye abantu. yaze kufika abanye abantu. Yabona ufana lo mntu Tyson lo. Alwana ulolaka kabi. Akalithola yalishe yi1. Sina lokho siphikisana ngento yi1. So senze. Kumele sibe united. Okay. Omnye. So wena thatha mzukulu, thatha ulihlube la uzonika half mina ngabe lokho ngibheka abantu. Bheka abantu. Yeah. Yenza chop mzukulu. Bheka bothe. Yaze kufika otheni bakomkhize manje. Babona ukuthi siyajoba. Yeah. Make it fast mzukulu. Hawu yenza masinyane man. Slow man wena. Hey. Yeah, what is your share? Omdala nawe mina nawe manje. Uwe malume. Manje yini leyo nika yona? Malume. Yini leyo nika yona? Lapha lokhu kuthiwa kuyijuice kule energy. Ungakudla kakhulu kuyakuhitha. Ungumuntu omdala. Take likhi. All right baba. Oh kade nalifundile comments. Sifundile comments. Melo hloniphe mawusidla ama-fruit. Bese kuyizinto lokhu malume. Kudliwa kuze kudliwele esibhedlela. Akumelanga ukudlela esibhedlela. Malume, What? awuyinto kumnandi lokho. Awuyinto kumnandi lokho. Kumnandi kwe wena ngcono. Ngcono udle something nakufana nokuthi ngithestile. Laba bafana laba omkhulu laba ubazi kanjani babona kanjani? Umtata wakhe batsibile 2000 bantse ba letsa didrama bantse ba etsa di-comedy mo strateng. So one day ke ile ka ema ka ba lebelela ke nane gore maybe ba kulanyana wa thola gore ntho ya bona ba etsang monate.
Okay. So today ntse re bona ntse ya ntho ya bona ya gola ya godimo tshone se bantse bana le di-DVD di-CD tsa ka batho ntho tse ngata fela gore le batho ba tswa mo strateng ya bona santsane re rona re fighter crime go na le ntho tse ngata tse di bonang ba di etsang gore ba tlise batho. Okay, City for example kulezinye izinto abazikhulumayo they sometimes say ama-words lana ukuthi umuntu uyaba angry wena lana ama-words wabona kanjani wena? It may but le yileda le lo ufunani la how do you take that one? No, yeah, you know how to understand the kampong ba buang ka teng kana go ka kwata mara how understand a joke, you know it's a joke. Yeah, you understand that's a joke because one day they made a joke about me. They said ke batlang mo go tsore ka sa bona ba re ke buzanga ba re le nna ke tlile mo ka re le nna ke tholagala mo buzangeng so ka ba botsisa gore ke eng buzanga ba njotsa gore ke mo buhlanyeng mo batho ba hlanyang teng ke le nna ke gona go fitla mo so ka thola gore batho ba iseng gore ba hlanya ke batho ba metlai le di jokes ene go na le ntho tse dingape ba di buang tse rutang batho bona o le motho o ntse o latela ntho ba e buang o na le message mo se fundisayo ni yeah na le message ya ngiyabona abalaleli lapha ezindini ababhekele DVD bazofuna ukwazi ukuthi wena ungubani njalo phila kanjani ungubani igama lakho usanjela mina nguThuli Nicolette Shabalala Thuli Nicolette Shabalala ayisiyabonga kakhulu bafisa what are your wishes ngabokhulu bafisela ukuthi mina ngibafisela unololude ukuthi baqhubeke ngalento abayenzayo yinhle thina kithi siyayithanda lemilayezo lo abawuthumelayo especially nale abakhuluma ngayo HIV that is a good message emnandi emphakathini ukuthi noma kungayekeleki kodwa abazama ukuthi bathuleke kancane bahlise bemuntu ayinyawo kakhulu sizothi ke ngikhuluma lo baba letjani ngikhuluma lo bantu lapha likhuluma lo sibani bolo ngchilisi uchilisi wepilepeli noma uchilisi obaba hayi ndina libabona njani abafana omkhulu lapha abafana laba babuya eZimbabwe ngithi liyakwazi libabona kanjani mabe lapha eSouth Africa ngibona kanjani ngendlela engibabona ngayo mina kuya ngami ngibona imfundiso enkulu ebayifundisa ebantwini and uma ungabhekisa kahle zonke izinto ebasikhulumayo uma ungayibheka uyi-1 uvulele kahle ephilweni uyokuzwa ukuthi kuhambelana nazo lezi ekuqaleni bengingazi ukuthi abantu bengiwathatha nje abantu ebahlanyayo so ngingathatha ama-DVD yabo bonke nginawo ama-DVD yabo so uma ngwalanelisisa ngithiwa ukuthi zonke lezi zinto ebasikhulumayo siyafundisa emphakathini so liyabasupport kakhulu phela ngibasupport kakhulu kube ngiyazenzela bekuzowabekela indawo yabo nje ukuthi bahlala babiza abantu bona abantu abafanele baphila ebafundisa abantu into ezifana lezi so uthi njengoba kwesinye isikhathi thina lapha eSouth Africa sithi no ama-foreigners moshela kodwa masibheka omkhulu asibona bayasisupport abasebenza lathi akithi kulele gama lokuthi ama-foreigner ayisimoshela babuza nabo ukuthi umuphi ubani angakahlala njengathi kwabantu balamisa angeke ngakuhlala njengoba bahlala so angiboni nje isidingo sokuthi isimsebenzi esithatheka wona umuphi angibona bona lisebenza kuhulumende siyabonga kakhulu ngoba liyasupport usisi mbani usisi sister sinjani wena ubabona njani abafana omkhulu lapha labafana ngiyababona bayadlala phela bayasebenza kakhulu basebenza kakhulu kulezi zinto za-AIDS ukuthi abantu bakhona ukuphepha ezintweni zembi zingase-right zaka-AIDS. Unganginika nje i-example nje A1 ukuthi hayi mina embone khona befundisa nge-AIDS nje bekhuluma ngalokhu ngabona ukuthi bayafundisa just an example nje phakathi komdlalo wabo phakathi komdlalo wabo noma ngazange abona kahle basifike late but ngibonile ukuthi umuntu ufanele ukuthi aphephe ngokuthi ayuse i-condom noma i-condom ingase 100% but still ukuthi abantu baphephe nge-condom. Ngakho-ke eke siyazwa-ke lapho lina-ke njengabantu bomthetho sizolicela kakhulu ngoba kulaba bafana laba abayenza ama-pirate ngoba khona manje besishuta i-DVD entsha siyacela kakhulu lani lisincedise ukuthi bangayenzi ama-phone call kuyadayisa ngabo 10 rand ngabo 5 rand ithini ngalokho ningabatshela lana abalaleli singabatshela labantu laba bathengisa ama-DVD for 10 rand ukuthi lingathengi lama-DVD ebese lewathengisa cheap liwathengisa ama-10 rand
hayi ayisibongile kakhulu lizohamba kahle i-DVD entsha mayiphuma sizolinikeza lani like liyibone hayi siyabonga abalaleli ke besikhuluma ke labanye ke abasupporta ke omkhula arts so liqhubekele phambili lithenga ama original lingathengi ama phone kong abo 5 rand 10 rand siyabonga yebo linjani hayi lapha siyaba ngumdlalo wena ujabulisa abantu kakhulu kodwa lesikhathi ezinganani wenza lo mdlalo uyabona sakamuzi masingalela plan sewuthi saqala nini kusho ukuthi ngaba i3 days lokho esikhuluma saqala nini so leyo kuqala nini asiyeke asibone lokho esikwenza into esifuna lapha ukuthi kathi wena vele lapho usibizele office yakho phela abalaleli bafuna ukwazi ukuthi kanti omkhulu abona ngobani babuya kuphi kuhamba kanjani njengoba sesilapha eGoli no uyabona umuntu omnyama ngabakwazi ukuthi ubuya yakugcina kunjalo ngomkhulu manje ngoba silapha emzini bathi bona bafuna ukusidudula lina lithini ngakho uyabona kuma face right kunabanye abantu abalala ezitaladeni uyabona so yoma face ngoJanuary maye ukuthi thatha abantu babisela bheki nekubo angiboni ukuthi kule problem abasho ukuthi baba lahle isigangeni hayi bakuthatha lapha mawungena ndawe right bakubisele kini la ozalwa khona umuntu maye kubisela kini wena usolani lapha uyabona phela kulaba abantu asebehleli lapha more than 20 years abanye 30 years zwana sakhamuzi kini bokini lapho ngasikho kini khona vele ungabali ukuthi uhleli isikhathi esinganayo ufana necala ongaliyenza 20 years back ubhema insango every day kodwa mhla ubanjwe abalandaba ukuthi ubheme every day ubanjelwe lokho phela mina ngile 21 years ngise South Africa kodwa sikho kini le idea lapha ngithenga indlu lapha ngathenga imoto lapha le ID yikho bethi bisela nama ID lawa ngithatha ama passport angini ngithenge lapha zoyithenza bayithatha wona sikho kini phela nawe ngoba kusikho madoda usizo lungaka asosiyizi lithanda izinto wayibona bangafika kini bengathatha incwadi zakini bethenga izinto kodwa abanye bazithengile izinto uyazithenga into esuka lathi sicazula abantu thini yofana ukuthi ama South Africans bayakela izindlu lezi kuthiwa ama RTP yangithi sithola ngabantu baphandle yofana umuntu waphandle uyabhadala 5000 bemniki RTP kodwa lina umuntu lapha eSouth Africa fanele lokho esokola still lina lilabufazi ukuthi abantu baphandle bazithola lezi abazithola nami nginje nginayo angithi uyabona ngayithenga 5000 rand kodwa akujabulisa ukuthi bakuthathele leyo kuyajabulisa wayisitsotsi lesiya isitsotsi lesiya endaweni yaso yakho okay sibe sesifika ke lapha mina ngishade umfazi wala kodwa ke sebe sithi ngikuyele so sekamele ukuthi lo mfazi wakho wazishadela wena ukuthi wenzani ngayo uyamchiya kuhamba la it's all up to you it's all up to me siyabonga hayi ngomkhula ke laba lezwela ukuthi bathini ngoba thina we are ready for that makuhamba we are ready hamba as the problem is the best local izileka bayathu laba South Africans sothina siyabuyela kithi asina problem ngoba lathi sizobuhlungu kodwa bakhona abanyina abazosala lapha bazelokhe befunda asifuna ukubabona umkhula lizoba lijika na uyabona thina amaZimbabwe sifana lama lokho abathi ngamaphele ngamaphele lokho uyabona amaphele ungasprayer ngethumbu the whole house but after 2 minutes to 3 minutes uzobona amanye ayi 4-5 relaxile ubona ukuthi hayi so amaZimbabwe ngazaboshwa soze siboshwe soke kuti abanye abasana kodwa kube la mdala vele kuboshwa hayi khona vele akuboshwa umuntu lapha nasakamuza abantu kumele bazwisise into leyi hambe ebusuku ubona abantu bambatha ama plastic la ezitaradini uzwe ethuku ucandanti bafile wayibiza le ambulance uthi yathi umuntu uyaphila kodwa mina bebona ngazani laba balala esitaradini abanye ngabazenzisayo bakhona abantu abokuthi njengani linjani la esitaradini liyazisebenza lo munye uyabuya kusuka kuyikibo le esiza lapha elandi kuzolala esitaradini engalali bese ukubuyisela phela yibo kumele babuye ukuthi image yeJohannesburg ibonakala oyikombe ibamela ukuthi lani njengoba kodwa mina yazi maZimbabwe kumele licabanga into eyi-1 eSouth Africa kule COSATU kule ANC wonke ama opposition parties why bethule ifinto leyibheda abantu abahlangeneyo bayibona into leyiyasebenza foyeza ubuyiphemile usebenze mahala ezindlela abazama ukuthi sakamuzi abantu kaliboshwa kalixoshwa bafuna liphile clear ngefinger ube ne passport ufake unikezweni ipermit dani ukuphila ungazakani baningi abantu abafayo lapha esitaradini igovernment ayazi ukuthi ubani uyagcina lichiswa nje
ujubula umuntu wena awuna passport awulani badobhe ngoba lokuzekana bayenze evidence uyabotshwa nje ama permits zokuthiwa uyaphiwa 4 years permit asithi thina i-business permit uphiwa 4 years wena kuvunyelwa ukuthi ube ne-business for 4 years angithi susiya yakhe ifactory yakho le e-Deep Sloot i-4 years isiphela sokuthiwa buyela ke ifactory yakho uzoyisa no bayarenew labana abantu ngabethi 4 years sakhamuzi bakunika isikhathi sokuthi uplane ubone ukuthi wenzani isikhathi sokuthi uyakhe ifactory Deep Sloot hambe yakhe ifactory kini ukusuka isikhathi sebusiness permit ukuthi ngivunyelwa uzokwenza imali yakho ayithi ukuthi wena novunyelwa ukuyidlela lapha sakhamuzi ibhizinisi lapha imali olapho idlela khona wena ulakini lapho omelwenza khona ibhizinisi ngenza imali la ngithatha imali yabo lapho ngihamba nayo kithi imali esebenza eZimbabwe irandi bayala njani ukuthi uhambile imali leyo imali yakhe ibisi abe kuyikuzwelwa xa konke isebenzisa irandi yabasizweli mabe sizwela basiprintela imali benika abantu imali siyasebenza lapha kulapho sizwelayo la uyabona leyo sakhameza thina uthi njengathi omkhula sibona right kunabanye abantu abangena account imali zabo zihlala emkamelweni uyabona so ungathi umkhukhu wakho utshile ukuthi imali yonke itshile phakathi endlini lokho labantwana ulabantwana umkhukhu uyazi awulandaba labantwana phakathi endlini kodwa ugijima ulanda umkamelo ulanda ulemali uyabukwazi uma uthola imali yena yozamisa abantwana kuphi esibhedlela nto yabo uyibugama ukufaka imali emkhukhwini kuzenza kanti ngoba uhulumende walapho bevumela abantu abanamaphepha ama-Islam ukuthi bavule ama-ID inkinga ibilapha mawule Islam wahamba lo muntu le-ID so umuntu lami uyakona ukuthi adonse yena imali yakho wena ungekho hayi mina ngivulile i-account ye-FNB ngihambe lo muntu ongala ID nge-Islam ngivule nge-Islam soliyeshwa ke bakwerekwere kuthiwa kuyavulwa ngama-Islam amabhekesakhamuzi uyisakhamuzi uyalitshela kodwa makwerekwere this is the chance ukuthi lithole lani free transport ukuyobona kini ukuyokudlola kuthi inkumani into azigcina kudala ukuzwela isimombe ukudlela lenkukhu lesonini abathi inkwere wena ukuzwa abantu bevuke senesithi mangwanani mamuka zini ugcineni ukuze umuntu esithi mamuka kodwa lina-ke ngowenu umbono libona kanjani abantwini abahlala lapha abasebele impahla lapha lithi bayenze kanjani abathatha impahla bambisekhaya abathatha impahla bambisekhaya ibhoda yi-free ibhoda yi-free abasimpahla ekhaya koze uma ubotshwa nje ungalalutho ababophi muntu lapha bazokubamba bezokubamba ungela ID bazokuthini ungala permit yes buyela uyelungisa leyo nto leyo into efunakalayo sakhamuzi lapha ababophi umuntu basiza abantu kulabanye abantu abadimanda namhlanje bathi mina mbuye eZimbabwe ngicala ideport kodwa njengoba amaZimbabwe engadeport iyayenzani South Africa iyakwenzani lapha somaZimbabwe kuphela mabeqeda ukuclear amaZimbabwe singena ngapha kubo Malawi sibuya kubo Mozambique sifuna iSouth Africa ibe clean iJohannesburg iyanuka is thinking now ngabantu bafuna ukuthi iSouth Africa ibe clean noma bafuna ukuthi iSouth Africa yabo ibe lathi sinje sifuna ibe clean ngoba this is United States akusahambeke estradini lapha sikhuluma ngiqiniso abantu eJoburg bahlupheka la abantu bathekisa abantu akusahambeke asela le space abanye bakukhudla bethu abona uyanchayisa kudala eJoburg ivilo shusha ungashusha intando yakho ngathi esikunzima uyazi baba uzwesuza uzosubona umoya lona ngone ukhuphe ngaba khona manje uzawukhupha njani abantu bakwenda indawo yonke now you see ukuthi ama-South Africans ama-South Africans sesiya kuma-mall manje abasangeni la ngoba iJoburg isinuka hayi ukuthi ukuba labo mkhulu ke silizwela ukuthi bathini hayi bawufaka lo mbono la bathi hayi bazobuyela kibo kodwa bazovela ke bevakatsha belanda laba abasebenzisa hayi thina kahle kahle asibuyeli ngoba thina esikusebenzayo kunzima diplomatic passport asidlali international mina mangizobotshwa kangibuzwa laba abafana abancane bespoiseni hayi ngilandwa yama-Hawks bona ama-Hawks zakhona ezinkulu zakhona sibethunywe kujaji ukuthi babuye kimi njalo mina amaphepha anganisanga uwasebenzisa ngoba so umuntu kadokotela ngihamba ngithwela amaphepha hayi umuntu okumele ethola amaphepha umuntu kadokotela uyabekwazi ukuthi uyahamba neklinikhi so uzolitshela ipolisi ukuthi akusimuntu kadokotela ngoba upolisi umuntu njengami i-uniform nje uniform ziyafana nowamthala ngempama nje umuntu kade lipolisi yabona manje so lapha rasakamuzi thina siyatsho namanje siyatsho naleli DVD yethu esiphuma siyakhona lo 2011 so le DVD eseliyenza manje ngesingaphi uthi DVD le ephumayo November nges4 sisuka kuChafco sangena ku Malumelo Mzulu kuMalumelo Mzulu bese silaba fana lawo eSheroko la afana beshero abafana beshero uPenius nakani uhleli lapha uPenius uPren akusponsor uPenius lapha abantu babuza emafoni ngathi uPenius ndoda yomkhaba uPenius ndoda yomkhaba le bayibona nje thina abanye sondile nomkhaba yedla imali zethu mfana lo Penius kodwa ngithi liyamnika imali zenu kapha kuyidla nje yena nguyonika thina anti yena ufundile thina sifunda oho so artist wonke nje vele kafunda ilifa labo ngafundanga lidliwa ngabafundileyo yabona ama artist wonke vele kafunda lo umuntu Michael Jackson njalo wayengafundanga
ikwayilo Wayelo manager wayemzile imali yona imali kaMichael Jackson ayisiyo lena liyazi hayi le inyathathwayo abangasitshelanga yona kuyafana nathi la sinezinye imali kodwa bona abafana beSherlock babona kanjani balisebenzisa Loba besirobha no problem abazama singelela bokumamela umzukulu yebo singelela bokushuka guys nansi le inye asikalitshela igama lizayibona isiphandle siyazi abantu liyaphapha thuma yazi liprint ezizinto lithi yabomkhulu entsha enye into esingayicela kakhulu ukuthi nje abantu lingathengi ama-DVD abomkhulu esitarateni lingathengi izinto zabo 5 rand ngoba izinto zabo 5 rand ziyabulala umculo ziyabulala lani lamadrama ethu njengoba thina siyaphinda futhi thina siyakuthola uthengise yabomkhulu eyi-1 sithatha yonke itafula mawufake le-TV sithatha le-TV yakho akulanto yayenza ngoba phela uvunyelwa uyazi ukuthi enye into abantu ngoba obukhulu abathi bayarola bazokurola inkinga kwesukube khona ukuthi abantu abazi ukuthi iFhong Kong iyadula than original ungathenga umkhulu 5 rand esitarateni ne kusiyaphela umnyaka uyakuthenga umkhulu abangaki beloke bescreshe uyabona manje kodwa ungabuya kimi umkhulu uhluthenga i-original uyahlala la umnyaka wonke be-10 years ulobulayo kodwa-ke lina-ke bomkhulu njengoba ama-DVD asetholakala emashophu angithi i-album eyi-1 lapho uKenya sabamrobha khona ngenye ikampani lapha bamrobha uKenya asiqhambe athi bisistafu sabomkhulu abafake ezitolo abasibhadala abasishiti zabantu abakampani belaswancengi thina sile kampani siyazenzela ukuhambisa into yakho ezitolo uyazibulala wena ya ubulala namafans akho uyabona amafans akho asoze angena esitolo akula poster le-poster ayidlalwa la ku-TV ukuthi bayibone bakwazi njalo ukuthi isesitolo kodwa bangabuya kimi performa live ukuphila le-Sherlock lokuphila lani direct libona ngoba sikhuluma kanje-ke kasakamuzi i-album yethu yankazi uShafco ingenile about 700 and something thousand copies nearly 2 million sisithengisela namanje lokhu isadayisa leyo album abantu bayifuna sabuya lo malume nomzukulu yakhuloko 600 and something usuper guys asikhuluma lapho sekubheka lithi so nje siyafuna nesitolo behambisa izinto zakho behlale 6 months kodwa ngithini nakomanye ama-artist asaqandulayo angakatholi ama-recording ama-recording company zanzima sebenza ndoda sebenza ngitshoyo ukuthi lisho ukuthi lina ama-artist amatsha libona ngani ku-right beze kuSherlock yabona babuye bezokhulumisana nabafana bambesherlock Peter noKenyas ababuye bezozama bekhulumisane nje njengathi sakhulumisana sazwana sebenza mnandi into nje ekhulumayo imali ungabona right if asebenza mnandi why sesirecord album yes3 nabo ayazibonela abalaleli lapho eSherlock into esiyenzayo-ke siyatshintsha ama-cassette siwayenze njalo abe ngama-CD sitshintshe-ke ama-VHS lana kudala siwayenze njalo abe ngama-DVD siyayenza-ke le-video filming siyayenza-ke le-editing anto liyazi bomkhulu namakhompyutha sila-internet futhi lapha kulo sawa e-Newgate Shopping Center ungakhuphuka nje phezulu kuma-skeletors okubona kubhale Sherlock IT Solutions siyayenza-ke lento siyenza njalo ama-business card siyayenza ama-CD inlays siyenza ama-posters siyenza ama-calendars kuthiwa yi-Sherlock IT Solutions thina besingafundazi ithi i-Sherlock Kit lithi Sherlock siyabonga sakamuzi hayi ngibongela ama-commission akusela lutho lizenza ama-commission ngalapha ningahambi lawo siyajabula sakamuzi siyemsebenzini thank you very much ake liyosebenza 2011 bangani bami singenile ngomalomzulu number 2 abanye bebona bathi zihlanya hayi thina sihlale kule mali thina sihlanyele eceleni kwebhenki papa siyadelela lezi zinto bomama ngalitshela ukuthi mina qoma nama-Nigeria nidla imali hayi ukutisana na mina senisana ama-Nigeria thola umntwana une-3 months ikhanda liweya 5 kg